in the presidential. Igoti nene mwena wa Machakos niriteaneirie hoya ria governor wa county Alfred Mutua ria laikitie igoti-ini riu akienda cira uria wahanditwo ni mung'ethaniri wake Wavinya Ndeti kuregana na uhotani wake uteanirio. Mucirithania wa igoti riu Agre Muchelule augire muthingi uria Mutua arahuthira kwendekithia cira ucio uteanirio nduri na uritu muiganu na uguo cira ucio ni ugathie na mbere tariki 21 mweri uyu. Nakuo kaunti-ini ya Nyeri, seneta wa kaunti yo Engineer Ephraim Maina nioritie atongoria gicigo kiu magie na urumwe na wiguithanio niguo kuheoria rari governor wa kaunti yo Wahome Gakuru gitio giake hindi ya thabari yake ya muthia. Seneta Maina niongereire kuga gutiagirwo gukorwo na ngucanio yothe ige utongoria wa kaunti yo nginyagia Gakuru ahurukio na gitio kiria kimwagiriire. Muthia aikaria Kalalu kaunti-ini ya Laikipia na matabanire mururungano makiuria kuhingwo kwa githii kia mbao mwena ucio thutha wa migogo ya miti iria raigitwo keheni-ini ga githii kiu kugaragara na kuraga mwana wa miaka 5. Sasa nataka mwenye hii timba ashukuri watu akali na ambata gavana wetu huyu Murevi asimame na sisi akuja tusaidie sababu sisi mama tunalia. Ngiribotera Kameme TV, niye njetaga Kariuki wa Wachira.